Hi guys, I'm Edwin. My name is Rishabh. And I come from India. And I come from India. We're actually here on exchange for the year. It's because the school that we graduated from is a friendship school with Homeschool Gymnasium, while the school sends 2 students every year to the gymnasium, and in return we have a class from Homeschool which goes on a study trip to India where they see the different aspects of Indian culture. That's how the exchange works between Vidya Valley and Homeschool. Today's youth is different and more open-minded, and one would say more progressive and also more open to different cultures. So now we have a lot of Western influence even in the Indian culture, especially if we live in the cities. I have been exceptionally lucky to have the most fantastic host families. I mean, I've lived with started out with the Sander family, moved on to the Linhart family, and now I'm with Kinbergs. So it's all 3 extremely loving families, extremely caring families. It's a pleasure spending time with them. You more and more feel like it is family. It's not just a host family, and I think that's the beauty of it. That's the beauty of exchange. Ja, jeg synes, det er utroligt så hurtigt, man danner et meget tæt bånd med en person, man aldrig har set før. Så det har været en fantastisk oplevelse, men jeg har lært rigtig meget. Edwin, han er en kvik dreng med masser af humor, så det har været rigtig sjovt at lære noget om Indien også, helt klart. Edwin! Stand right here. Det er ikke en mulighed, man får særligt tit, og jeg kan ikke se en grund til bare ikke at gribe den. Virkelig berigende, synes jeg, på alle måder. Edwin har jo, kommet hertil som 17-årig, og vi har været virkelig overrasket over, hvor vidende og hvor udadvendt Edwin er. Så det har været virkelig nogle gode snakker, vi har haft i familien, som har beriget os alle sammen faktisk. Altså tiden går hurtigt, og det går lige om lidt, så skal Edwin hjem. Det tror jeg da faktisk kommer til at være meget mærkeligt, fordi på en eller anden måde, så på meget kort tid er Edwin faktisk blevet en del af familien. Og har et fantastisk humør. Og en glæde, som gør, at det bliver rigtig tomt, tror jeg, den dag Edwin han ikke er. Jeg synes, jeg tror næsten, vi får mere ud af det, end Edwin egentlig gør. Jeg synes, det er helt en ny følelse at få et nyt familiemedlem, som bare kommer ind, som man skal lære at kende, og så skal man tilpasse sig på den måde. Der er også en af mine lærere, der kender Edwin, en engelsk lærer, som synes, det er rigtig godt for ham. I come from a city called Pune. It's in a state called Maharashtra, and it's really close to Mumbai, about 300 kilometers off of Mumbai. And it's a small city with only 6 million people and only 4 times the size of Copenhagen. But it's a really nice and modern city, and it's Hooghly. Edwin and we graduated from the same school called Vidya Valley. We've been studying over there for 10 years, and it's been about 11 years since I've known him. This relationship, so to speak, has only increased over the months that we spent over here together. I also went to Sweden with my host family. We went skiing to Iserberg, and it was really nice. It was my first time I was out skiing, and I saw snow for the first time in Denmark. So I hadn't seen snow before I came to Denmark. I celebrated my first Christmas. I got the gifts, I danced around the Christmas tree and sang the julesang. It was a really great experience. Det er en stor oplevelse at have Rishabh boende. Han er meget åben og meget interesseret i den danske kultur og vores hverdagsliv, og han byder rigtig meget ind i vores hverdag. Har været rigtig sød ved til at tage sig af vores
drenge, som er 11 og 13 år. De har rigtig stor gavn af det sprogligt. Det har givet dem sådan en naturlig måde at tale engelsk på. De har lært en masse om Indien. Rishabh har været rigtig god til at fortælle om Indien og sammenligne med Indien. Hvordan er det at bo i en indisk familie? Hvordan er det at gå i en indisk skole? Selvfølgelig går der lige en uge, hvor man skal kende hinanden og hinandens sådan, sædvaner og dagligdag, for det bliver det jo hurtigt. Men det er forbavsende så hurtigt, at det bare bliver et ekstra medlem i familien, som ikke er noget, man tænker over. Det er bare sådan, det er. For os er sne helt naturligt, men at se Rishabh sidde med hænderne ud af vinduet fra sit værelse og gribe efter sneen, fordi det er så fascinerende. Noget af det, vi er helt vant til. Og så tage ham med til Sverige og give ham et par ski på, og den udfordring, det var. Og så slutte af med en hel dag, hvor Rishabh sammen med drengene lavede snemænd og snestole og hvad de kunne derude, fordi der faldt rigtig meget sne. Og se den fascination og den glæde ved at opleve det, som vi andre egentlig bare jo synes er en del af vores vinter herhjemme. Det var en fantastisk oplevelse.